Abaturage bemereza imitima bwanyuma yo kutunga amakuru ago kugira ngo irwariro ryabo niriza kufurwa. Aba nibagira ngo n'ubu babeire bamanyirire ngo irwariro ryabo ntaba hatarimu mbazi onka babeire nibamarwaho. Abaturage aba bagamba n'omushaki witu bashoborera ngo mwirwariri babeire nibakira kuretamu omumbazi ogwasirimu yonka kandi obo abantu omu kicweka eki nibakira kurwara omushwija. Wano tulina health center 3 Entusi waliyo health center 4 Bifaale Bisembabule naye nayo edda temuli era abasawo bakusindika genda gula ku drug shop jojja eddagala eri kujjanjaba buli lwe baleeta eddagala esingako obungi box RVs ziri mu 12+. Omusujja mungi nnyo mu bantu tuli mu nsi ey'eddungu, ensi ey'ensiko, ensiri zizaalira mu bitoogo n'ojja wesanga okufuna obujjanjabi obumala omuntu. Bw'oveerwa emiyaga okutuuka ewali obujjanjabi olina okuvuga mayiro eziri mu 7 okutuuka e Masaka. Bw'ogamba nti nkutte kuli erya Ntonde ovuga mayiro eziri mu 5. Amakuru go kukingaho kwirwariro eri nigaijaho bwanyuma ya mukama w'itaka okubaragira kufurikaho. Abaturage nibagira ngo mukama w'itaka ogu akabazibira kugira ekizimbe kyona ekibayombekaho n'obutoyi ebere ry'omu mwanya ogu yijwire tibarikwikirizibwa kwombekaho ensya. Aba bahiga abikirikukwataho boona okwimukiramu bakabahereza emikono habwokuba bwahati tibarikumanya ky'okukuratsaho. Toyi ezo zemulaba zajjudde naye teri kukirizibwa muntu yenna kuddamu kusima toyi. Nanyini ttaka yagaana wabula bwe twanoonyereza ntugana nanyini ttaka tuwe buwandiika ebituufu naye tabireeta teriitiikagwamu awo n'omuntu hata naarondaho kutoora hagera hati habura hata nohura n'irwariro babeire nibajya ngu irwariro bakatwara. Nikigamba ngu mukama w'itaka okwehindurira abaturage nikijaho ahabwa eby'obutegetsi ebiri omu kicweka eki. Abaturage aba nibenda ngu gavumenti eteho buryo ebahwere habwokugira ngu na motoka ya ambulensi ebabeire beinaho irwariro eri nayo neerara omuri SSEMBABULE. Nibagira ngu ahi bahika nibaija kufa nk'obwana bw'enkoko. Tukatunga ambulance konka ambulance teni kiye kutugasira abantu barwemiye abantu ba SSEMBABULE okuba driver kujivuga narara SSEMBABULE omubwire yarwara ekiro tayine kuyambura cyo nikimu ekyakabiri nk'ekyakabiri abasaho ba doctors doctor gutwine nomwe kandi nayizo mu weekend kimwatsa ngo riyo yizo mbwire butari bwa weekend yaba riyo kufa nalwo kufa. Muringo nugo gumwe abaturage nabo bamwe nibetumbitira abebembezi babo bari kugira ngo nibeija ombwire bw'akaruru okubashakamu akaruru kandi kubari kweza kabahereza baburira Kampala. Bayonzera bashoborera ngo n'uburu emiyaga irukumanywa omwihanga lyona nikikoma aha kugira izina konko obuherezo wabo tubukari batayoga. Amerika ni mingi munonga mwishazeri twine Amerika 24 konka taruho muri ko gwine RC Center 2 kandi twine member parliament ohereze myaka 25 ariyo mu parliament nayomba munonga hatitwerwe emiyaga yitu netunda mu parliament kusinga umuntu twari kwikaha yebuza tegenda rumuyaga ayitu rukura nari twazo umunsi ndijo so rumuyaga yitu netunda Kampala netunda ompatse zindi ezihanga kunga ko rukwika ogumukishaka. Abantu bizo mu karuru biza binira karungi tuzakora iki konka bingi nuheruka mwamuhereza karuru tagaruka nubwo kuba yagarukire takubahereza icyo kikire takubahabwire biza hamikoro biza harufu tokubasa kumubuza ibakuyo ombwebembezi ahiguru tubakubasa kubaretera ikikumanyisa ngo nibayitantara bebembezi aho kugira ngo tubabakorire kandi banga ngo batakaza kubabuza. Omushaki witu yagambaho n'omwe aha bebembezi b'irwariro eri rya Rwemiyaga Health Center ya kashatu Juliet bashemereirwe kandi ogu yashoborera ngo n'ebyokukozesa omu irwariro eri tibabine. Embaze kwija nibasinzira kirukira rupote yiba kuba babwine bo basharamu embaze bakutuhereza tito tukushaba nk'abashaho kusindike embaze tukwenda ngo bagiturete nibaturetera burete tukira kufuna neyo mushwija muno mno mushwija ya silimu
nankana TB nebereho nka infections nka za syphilis ntukira kufuna emibazi mike nke eje bikatombwene tufune emibazi mike muringo nugo gume Juliet yahamya ngo bakora mu mberambi munonga ekikubaremesa okwitya abantu obuhereza obubarukwetenga ishaza lya miyaga ririmo amagombora 5 konka agagona gaino buremezi bw'ebyamagara amakuru aga gasha kwa Bashir Karema Abatauragye.